Increasing volumes of goods are transported by maritime containers, and the Netherlands serves as the gateway to Europe, with Rotterdam being the main port for import and export flows. Inland container navigation is one of the cornerstones for the transportation of containers to the hinterland, offering numerous advantages. Inland navigation can handle large volumes. The waterways still have more than sufficient capacity and no congestion. Inland navigation can be used flexibly in synchromodal chains together with road and rail transport. CO2 emissions per container transported over waterways are considerably lower than for road transport. Inland terminals are handy temporary storage locations for loaded and empty containers, and inland navigation saves costs. In the past, the inland container navigation sector introduced lanes. A lane is a link between the terminal in the hinterland and the seaport. Vessels regularly sail up and down this lane. This is a logical development. An inland terminal is only built when sufficient containers need to be regularly transported. Major importers or exporters have such volumes. However, a lane no longer meets the requirements of today's dynamic world. The demand for container transport to numerous inland destinations fluctuates daily. Large seagoing vessels arrive at the seaport at varying times, and there's an imbalance between the volumes imported and exported. There's also a demand for continental transport and for small irregular volumes to be transported by inland vessels by means of bundling with the maritime container flows. Time to take the next step. This example shows the route taken by a large vessel that sails in the triangle from Basel to Rotterdam to Antwerp and back to Basel. On the way, it stops at terminals along the route. This triangle is made of 2 lanes between a terminal in the hinterland and the seaports, between which a regular service is maintained. The logistics network can also be structured differently. Cutting the lanes into spokes and interconnecting them by a hub creates a hub-and-spoke network. Here, the terminal in Nijmegen serves as the hub. The vessel from Basel calls at terminals along its route. In Nijmegen, the vessel unloads the containers for destination other than Rotterdam and loads new containers with destination Rotterdam. In Rotterdam, it unloads all its containers and loads containers for various different destinations on the return trip. In Nijmegen, the vessel is unloaded and loaded again. It now carries containers for the terminals along the route to Basel, its final destination. Vessels frequently sail up and down the spoke. On the outbound trip, every vessel carries cargo for a variety of destinations. In the Nijmegen hub, the cargo is transshipped and sorted for the various destinations. The hub only assigns containers for destinations that the vessel will call at during the return trip, in this case Antwerp, Den Bosch, Venray and Hengelo. This ensures much more frequent trips to a destination, a much richer network, and a network usable for continental goods flows. The consultancy bureaus UP-OVO and Pantea investigated the opportunities for employing such a logistics concept. De eerste zorg zijn de overslagkosten, worden niet te hoog voor de totale transportketen. We hebben eraan gerekend en dat blijkt niet zo te zijn. De vaarkosten worden dermate lager dat kan compenseren tegen die hogere overslagkosten. De tweede is de afhankelijkheid die 2 partijen dan aan elkaar hebben. Je moet heel erg open naar elkaar zijn en veel informatie wisselen. En dat vergt een grote mate van vertrouwen in elkaar. De analyse toont aan dat de extra overslagkosten ruimschoots gecompenseerd worden door besparing op de vaarkosten en een hogere betrouwbaarheid van de omloop. En de gevreesde afhankelijkheid van elkaar, daarin tonen we aan dat we juist elkaar kunnen versterken en dus dat partijen elkaar kunnen helpen om vertragingen te voorkomen. De positie van Nederland en de Nederlandse havens in het achterland wordt hiermee een stuk beter. Door dit concept kan Nederland dieper in het achterland penetreren, doordat er ook een lagere transportkost met een betere servicegraad bereikt kan worden. The idea is used in practice at BCTN's Nijmegen terminal in combination with the Dancer network. The results are extremely positive. Sailing frequency has increased remarkably, in particular in the direction of Antwerp, from 1 to 5 trips per week. This attracts new cargo. And there are major opportunities for continental transport that can be incorporated, in particular between the regions Gelderland and Baden-Württemberg, at much lower costs than via road or rail. Onze ervaringen met Hub en Spoke zijn zeer positief. Het was een hele uitdaging, maar de samenwerking met Dancer Groep en BCTN gaat uitmuntend. En de klanten zijn er zeer tevreden mee.
Hub-and-spoke ervaring bij ons is erg goed. We zijn zeer tevreden over. In het verleden voeren wij van Basel naar 2 zeehavens met onze binnenvaartschepen. In de samenwerking met BCTN kunnen wij hier in Nijmegen op de terminal lading verzamelen. Door de bundeling van de volumes is de verblijfstijd in de havens korter, waardoor onze diensten betrouwbaarder zijn geworden en ook die van BCTN. We kunnen nu niet alleen maar containers vervoeren naar de havens van Rotterdam en Antwerpen toe, maar we kunnen ook containers vervoeren naar Duitsland, naar Zwitserland. Niet alleen voor grote volumes, maar ook voor kleine volumes. Toekomstverwachtingen voor Danser bij het hub-and-spoke model zijn dat we dit kunnen uitbreiden naar andere bestemmingen. Dat we ook continentale lading tussen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland op deze schepen via de binnenvaart kunnen vervoeren. Het hub-and-spoke project betekent voor ons bedrijf dat wij langere openingstijden hebben. We waren in het verleden open 5 dagen in de week, 16 uur per dag en we zijn momenteel 24/7 open. Het betekent meer handelingen over de terminal hier in Nijmegen. En dat betekent ook dat wij vertrouwen hebben in de toekomst, in de uitbreiding van deze terminal. We zijn namelijk momenteel bezig om de capaciteit van deze terminal te verdubbelen. A hub-and-spoke structure gives a major boost to the quality of the logistics network. Firstly, it creates a much more extensive origin-destination matrix, which is also attractive for continental freight flows. The hub can balance together regions with an import-export imbalance. The sailing frequency increases. Matching capacity to the varying demand is much easier. An improved response is possible to the dynamics in the seaport. If the planning in the seaport changes, an efficient solution is made possible by the inland hub. The service level and reliability increases, and customers with smaller volumes can also be serviced. A pleasant side effect is that the vessels in the seaport have much larger call sizes and therefore need to stop at fewer terminals. BCTN and Dancer have demonstrated that the new logistics concept can make inland navigation even more attractive. Others can learn from their experience.